Uvaženi gledaoci Autoshop magazina, ponovo smo sa vama. Slijedi novo 773. druženje. Najavljujemo. Vozimo novu generaciju Hyundaievog modela Kona. Najveći proizvođači masovno odbijaju učešće na Ženevi. Nova Dacia Duster, nova platforma i pogonska ponuda. Hyundai električni Hyperhatch Ioniq 5N burno je startovao tako što je proglašen za automobil 2023. od strane topgear.com. Ioniq 5N premijerno je predstavljen na julskom Goodwood festivalu brzine, gdje je dobio opšte priznanje kao uzbudljiva nova opcija za ljubitelje vožnje koji žele da svoju strast elektrifikuju i na putu i na pisti, te je kao pionirski tehnološki nacrt za budućnost Hyundai N odsjeka. Ovaj model visokih performansi kombinuje elektrifikovano globalnu modularnu platformu standardnog Ioniq 5 svjetskog automobila godine za 2022. sa N tehnologijama i iskustvom razvijenim u autosportu, kako bi uživanje u vožnji podigao na novi nivo. I upravo je ovaj nepokolebljiv fokus na pružanje maksimalnog uživanja i uzbuđenje za volanom ubijedio Top Gear stručni tim sudija da proglase ovaj automobil najboljim u proteklih 12 mjeseci. Uspjeh Ioniq 5N znači da je po drugi put za 3 godine jedan Hyundai N automobil osvojio Top Gear titulu automobila godine, nakon i20N 2021. Među nizom ključnih tehničkih unapređenja koja su osvojila sudije jeste pogonski sklop koji pruža veću izlaznu snagu i poboljšane performanse u hlađenju baterije i kočenju. Ioniq 5N također postavlja novi standard u pogledu emocionalnog angažovanja za EV vozilo visokih performansi, zahvaljujući N-E-Shift, koji simulira 8-stepeni mjenjač sa dvostrukim kvačilom poput onog na N automobilu sa motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem, i N-Active Sound Plus, koji pruža uvjerljiv zvuk naglašavajući snagu električnog vozila. Na crnogorsko tržište stigla je nova Kona, potpuno novi model, dostupan u više varijanti pogonskih sklopova, uključujući potpuno električni, hibridni električni i motor sa unutrašnjim sagorijevanjem, te sa sportskim N-Line verzijama. U svim svojim varijantama prepuna je najsavremenijim tehnologijama, udobnošću i pogodnostima. Dizajnerski odlikuje prepoznatljiv prednji dio sa širokim horizontalnim svjetlom, ističući je kao prvi Hyundai model sa takvim rješenjem, dajući mu time prepoznatljiv karakter. Svjetla u jednoj liniji daju skladan i jedinstven izgled u svakoj varijanti. Sportski karakter daje robustna obloga oko lukova točkova, bočnim dinamičnim klinastim proporcijama i poseban dizajn točkova od 18 inča. Varijanta sa unutrašnjim sagorijevanjem ima gornji vazdušni otvor za ventilaciju za poboljšanje koeficijenta otpora vazduha. Prednji branik ističe se trodimenzionalnim ukrasom i tablicom umjesto rešetkaste prednje maske. Kona je prepuna parametarskih površina. Oštar dijagonalni nabor bočnih strana povezuje satenski hromirana lajsna, koja se pruža duž donje ivice prozora sve do spojlera, stvarajući konturu koja obavija cijelo vozilo. Dinamičan stil naglašen je hrabro izvajanim oblogama lukova točkova koji uključuju prednja i zadnja svjetla, naglašavajući robustnu osnovu. Pozadi visoko postavljeno stop svjetlo koje je neprimjetno integrisano u satenski hromirani spojler. Kona sada ima potpuno novu unutrašnjost, nove tehnologije te pojednostavljenu ponudu paketa opreme. Vozačko sjedište je postavljeno više kako bi se dobio osjećaj uzdignutog SUV-a. Svaka verzija dolazi sa podesivom lumbalnom podrškom kako bi bilo udobno na dugim vožnjama. Nova Kona je veća od prethodne verzije, produžena je za 150 mm. Također je dobila 25 mm u širini i 60 mm u dužini međuosovinskog rastojanja u poređenju sa prethodnim modelom. Prednji i zadnji parking senzori i kamera za vožnju unazad dio su standardne opreme.
Dvostruki široki ekrani od 12,3 inča, osjetljivim na dodir i plutajući modul odaju utisak visoke tehnologije. Sa ručicom mjenjača pomjerenom od centra konzole na dio koji seže iza volana pruža nepretrpan raspored. Shift by Wire mjenjač postavljen je iza upravljača i omogućuje otvorenu, čistu strukturu konzole koja omogućuje više prostora za stvari i uredan izgled enterijera. Infotainment uključuje Bluetooth i ugrađenu satelitsku navigaciju plus Android Auto i Apple CarPlay. Uključena je podloga za bežično punjenje i Bose stereo sistem sa 7 zvučnika. Nova Kona postaje najveći model SUV B segmenta. Nema manjka prostora za glavu u zadnjem dijelu. Prtljažni prostor također je znatno poboljšan, nudi značajno povećanje kapaciteta prtljažnika, što iznosi 466 litara. Obaranjem naslona zadnjih sjedišta dobija se 733 litra. Ispod haube SmartStream 1.6 litarski turbobenzinski motor dolazi sa opcijom pogona na 2 i na 4 točka, 200 konjskih snaga pri 6000 obrtaja u minutu, te obrtni moment od 265 Nm između 1600 i 4500 obrtaja u minutu. Može biti uparen samo sa 7-stepenim mjenjačem sa duplim kvačilom, osigurava maksimalnu brzinu od 210 km/h, dok ubrzanje iz stanja mirovanja do 100 km/h traje 7,5 sekundi. Kona ostavlja utisak da bi radije izbjegla krivudave ceste. Visina potencira da se putnici malo više teturaju i pokazuje više nagnutosti šasije. Taster po sredini centralne konzole služi za odabir načina vožnje, Eco, Normal i Sport, kao i opcije Snow, Mud i Sand. Kona ima sistem prepoznavanja znakova za brzinu. Automatsko kočenje u nuždi dolazi kao standard, a može prepoznati i reagovati na pješake kao i na automobile. Kombinovana potrošnja goriva po WLTP standardu je 7,1 litar na 100 km. Nova Hyundai Kona je vrlo talentovana pridošlica na tržištu kompaktnih crossovera. Cijena počinje od 26.990 € za verziju sa 1-litarskim motorom sa 120 konjskih snaga, dok testni primjerak u srednjem Impression paketu sa 1.6 litarskim benzincem, automatskim mjenjačem i pogonom na prednjim točkovima staje 31.990 €, plus doplata od 600 € za metalik boju. Najveći proizvođači masovno odbijaju učešće na Ženevi. Opoziv za Jeep Wrangler 4xe zbog opasnosti od požara. Škoda Kamiq i Scala, promjene u dizajnu i praktičnosti. Iskoristi povoljnosti u Castellani. Uz Classic karticu uživaju popustima do 25% na autodijelove, ulja, akumulatore i antifriz i 12% popusta na asortiman putničkih guma, kao i povoljnosti plaćanja na rate. Castellana, u službi vašeg automobila. Prvi električni BMW X je stigao, sa dometom do 630 km. BMW iX. Snaga na djelu. Jeep je opozvao 32.000 vozila Wrangler 4xe u SAD i još 13.000 širom svijeta, a kupcima poručio da ne pune baterije na svojim plug-in terencima. Opoziv se odnosi na vozila koja su proizvedena od 2021. do 2023. godine, uključujući i modele za 2024. odnosno proizvodnju iz septembra ove godine. Jeep smatra da oko 1% od opozvanih vozila ima grešku koja može dovesti do požara. Jeep je pokrenuo opoziv za svoj legendarni off-roader u plug-in pogonskoj verziji nakon što je analizirao podatke do kojih je došao nakon požara koji se dogodio na 8 vozila.
Prema informaciji koju je objavio Jeep, svih 8 vozila bilo je parkirano i ugašeno u trenutku kada su počeli požari na njima. 6 vozila se nalazilo na punjačima, dok 2 nijesu. Jeep saopštava da je vlasnicima modela Wrangler 4XE poručio da slobodno mogu da koriste svoja vozila dok ne budu pozvani u servis, ali da do tada ne pune baterije. Pored toga, Jeep je saopštio da nema informacija da je iko povrijeđen u požarima koji su buknuli na vozilima Wrangler 4XE. Jeep će na svom vozilu u servisu provjeriti softvere na svim opozvanim vozilima, a ukoliko nastave da izbacuju specifičnu grešku, proizvođač će uraditi zamjenu kompletne baterije na vozilu. Jeep Wrangler 4XE je predstavljen 2020. godine kao model za 2021. a već je prikazan i kao osvježen model za 2024. godinu. Plug-in hibridni terenac pokreću 2-litarski benzinac i 2 elektromotora sa ukupno 375 konjskih snaga. Uz bateriju od 17,3 kW, Jeep Wrangler 4XE na struju može da pređe oko 30 km, barem prema fabričkom podatku. Popularni modeli Škoda Kamiq i Škoda Scala dobili su niz promjena, posebno u oblastima dizajna i praktičnosti. Nova Scala još više odiše sportskim dizajnom u poređenju sa originalnom verzijom, dok Kamiq ima još robustniji SUV karakter. Izgled modela Scala je još više inspirisan Vision RS konceptom, dok Kamiq preuzima neke detalje od SUV modela Karoq i Kodiaq. Rešetka hladnjaka modela Scala je redizajnirana tako da vertikalna rebra naglašavaju kontrast između sjajnih i mat površina. Kod modela Kamiq također su vidljive promjene na rešetki hladnjaka, koja sa uspravnim i širim duplim rebrima sa snažnim kontrastom u završnoj obradi automobilu daje još samouvjereniji izgled. Scala i Kamiq imaju LED prednje svjetlo u standardnom paketu opreme, a kupci sada mogu da izaberu i LED Matrix za urbani SUV. Ovi farovi omogućavaju vozaču da zadrži duga svjetla tokom noćne vožnje, dok pametna tehnologija spriječava odsjaj drugih učesnika u saobraćaju. Scala je bila prvi Škoda model koji je dobio Škoda natpis na zadnjem dijelu umjesto tradicionalnog logotipa češkog proizvođača automobila. Kod unaprijeđenih verzija oba modela postavljen je novi Škoda natpis koji je nedavno predstavljen kao dio promjene korporativnog identiteta brenda. Dizajn unaprijeđenih verzija inspirisan je i dizajnom električnog SUV modela Enyaq, tako da kupci mogu da biraju između 6 dizajn opcija za enterijer. Dostupna su 3 nivoa opreme: Essence, Selection i Monte Carlo, sa nizom tradicionalnih sportskih detalja kao što su crni elementi karoserije, sportska sjedišta i podesivo ambijentalno LED unutrašnje osvjetljenje. Scala i Kamiq nastavljaju da koriste oprobane i testirane TSI jedinice, koje štede gorivo sa izlaznim snagama u rasponu od 70 do 110 kW. U unutrašnjosti automobila ističe se unaprijeđena digitalna tehnologija sa digitalnom instrument tablom u standardnom paketu opreme i opcioni Virtual Cockpit od 10,25 inča. Infotainment ekran ima dijagonalu od 8,25 inča ili opciono 9,2 inča, a kontrolna tabla klima uređaja redizajnirana je sa novim rotirajućim mehaničkim komandama. Moderni sistemi bezbjednosti i pomoći ili funkcije za povezivanje dio su standardnog paketa. Također, ova modela imaju čitav niz Simply Clever funkcija, uključujući neke koje se po prvi put pojavljuju u segmentima modela, a kod ova modela kao opcija dostupna su 5 vrata sa električnim upravljanjem sa virtualnom pedalom za lako otvaranje prtljažnika bez upotrebe ruku. Tradicionalno najpopularniji model svoje klase, Golf, uvijek je atraktivna kupovina, posebno kada se može imati po pristupačnijoj cijeni. Tako ove nedjelje govorimo o ulaznoj dizelskoj verziji sa popularnim 2-litarskim TDI motorom sa 115 konjskih snaga, a treba dodati i to da je uparen sa automatskim 7-stepenim DSG mjenjačem. Golf je inače baziran na 2 paketa, Life i Style. Osnovni Life sa pomenutom motorizacijom upravo gledate, a dostupan je po cijeni od 29.800 €.
Prednji dio sa uskim LED matricama, sa 4 oka i novo dizajniranim Volkswagen logotipom. Sve je dosljedno, skladno i krajnje usklađeno, kao što je to uvijek bio slučaj kod Golfa. Novim zadnjim dijelom dominiraju jednako uska zadnja svjetla, između kojih su postavljeni novi logotip i nazivi modela. Izduvne cijevi diskretno nestaju ispod svedenog zadnjeg difuzora. Bijela boja karoserije, branici i zadnji spojler u boji vozila, parking senzori naprijed i nazad, LED prednje i zadnja svjetlosna grupa, 16-inčni alu točkovi. U unutrašnjosti digitalni kokpit ispred vozača sa više prikaza samog infotainment sistema prikazuje sadržaj koji je važan na standardnom ekranu u boji visoke rezolucije od 10 inča, multimediju sa App Connectom osjetljivim na dodir, detekcije zamora. U osnovnoj opremi je upravo ovo što vidimo kod ovog modela, uz još start-stop, pokretanje bez ključa, multifunkcionalni volan obložen kožom, 10 boja ambijentalnog osvjetljenja i to je između ostalog dio onoga što se dobija u osnovnoj verziji kada je u pitanju Golf 8. Zahvaljujući intuitivnom upravljanju dodirom, u unutrašnjosti je eliminisan niz prekidača, dugmadi i tastera. Ambijentalna svjetlost sa opcionom mogućnošću za do 32 različite nijanse stvara personalizovanu atmosferu osvjetljenja. Pored svih digitalnih inovacija, naravno, ostaje tipičan Golf osjećaj. Dvolitarski dizel je provjereno rješenje. Pomenuti agregat sa direktnim ubrizgavanjem sa 115 konjskih snaga je izuzetno pouzdan, agilan i prije svega ekonomičan, sa potrošnjom od oko 3,7 litara na 100 km, što je jako bitna stavka u čitavoj priči. Osmica izgleda atraktivno, moderno, pouzdano i Volkswagen nikada nije išao na revolucionarni dizajn, već na sigurnu kartu. Golf 8 je u ponudi u bijeloj, crnoj, Silver Metallic, Kings Red Metallic i Atlantic plavoj. Atlantic plava i Kings Red su najatraktivnije. Najviše po pitanju Golfa traži se osnovna verzija sa navedenom opremom u Basic Life paketu. Dodaju se zatamnjena stakla pozadi i kamera za vožnju rikverc. I to je nešto što je upotpunjeno. Golf karakteriše čitavu generaciju vozila sa digitalnim inovacijama, dinamičnim dizajnom i primjetnom jednostavnošću korišćenja. Predstavljeni primjerak staje 29.800 eura. Sve su prilike da će sajmom automobila u Ženevi, koji je zakazan za proljeće 2024. godine, dominirati kineski proizvođači. Najveće zapadne kompanije masovno odbijaju učešće. Nakon 4-godišnje pauze prouzrokovane među ostalim koronavirusom, kao i gostujućem izdanju sajma u Kataru prošlog oktobra, slavni autosalon vraća se u Ženevu. Ženevski međunarodni sajam automobila trebao bi se održati od 26. februara do 3. marta 2024. godine. Kako pišu ugledni njemački portali, najznačajniji i dosadašnji izlagači ne žele učestvovati na sajmu. Popis velikih odsutnih bit će dug kao i uvijek. Već znamo da u Ženevu ne dolaze Audi, Volkswagen, Porsche, Škoda, Seat i Cupra, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Ferrari i Lamborghini. Predstavnici kompanija svoje odluke obrazlažu na različite načine, ali najčešće ističu da se odbijanje odnosi samo na sljedeće godišnje izdanje sajma, te ne isključuje učestvovanje u budućnosti. Postoje glasine da brendovi trenutno radije ulažu vlastite promocije i povećavaju svoju prisutnost na društvenim medijima. Nije da nemaju šta pokazati, 2024. godina bit će puna noviteta, no već nekoliko godina značaj velikih sajmova opada. Upitno je i učestvovanje brendova Stellantis grupacije, odnosno Alfa Romea, Citroena, DS-a, Peugeota, Fiata, Jeepa, Lancia, Maseratija i Opela. Izvršni direktor koncerna Carlos Tavares ranije je izrazio skepticizam o valjanosti $1.000.000 potrošenih na ovu vrstu događaja. Od velikih proizvođača za sad je svoje učešće potvrdio samo Renault, koji će pokazati serijsku verziju nove potpuno električne petice. Organizatori se nadaju da će prazne štandove zauzeti proizvođači iz Kine. Pregovori se vode sa 20 brendova. Kinezima je možda jako stalo da prisustvuju. Međutim, među markama kineskog koncerna Geely u Ženevi nećemo vidjeti Volvo i Polestar. Nova Dacia Duster, nova platforma i pogonska ponuda. Sljedeće godine u nove automobile dolaze crne kutije.
Alfa Romeo donosi specijalnu seriju Tributo Italiano. La tête, je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde, mon manège à moi. Drive above, new Peugeot 308, unique sensations. Prvi električni BMW X je stigao, sa dometom do 630 km. BMW iX, snaga na dijelu. Nova Dacia Duster zvanično predstavljena na novoj platformi i sa novinama u pogonskoj ponudi. Jedan od najprodavanijih SUV modela kod nas, a i globalno, u svojoj trećoj generaciji dobio je mnogo moderniji, dinamičniji pa i agresivniji dizajn karoserije. U osnovi novi model ima zadržanog starog samo koliko je bilo neophodno da ima poveznicu sa svojim prethodnikom. Razumljivo inkorporiran je novi vizualni identitet marke Dacia i to vrlo uspješno, a neočekivana novina svakako je integracija ručki zadnjih vrata u C stubove. Nova Dacia Duster je gabaritom ostala u istim dimenzijama, ali se značajna novina nalazi ispod karoserije. Nova, modernija Renaultova CMF B platforma sada nosi popularni terenac, a jedna od prednosti je optimalnije korišćenje prostora, pa nova Dacia Duster sada ima prtljažnik zapremnina od 472 litra u osnovnoj konfiguraciji. Pored toga, za putnike na zadnjoj klupi obezbijeđeno je više mjesta za koljena. Kabinski prostor je potpuno nov. Zadržana je filozofija korišćenja tvrde, ali otporne i trajne plastike, ali dizajn armature i kompletnog interijera je značajno modernizovan. Pored dizajna, novi Duster je i digitalizovan. Dobila je digitalnu instrument tablu dijagonale od 7 inča i višenamjenski ekran dijagonale od 10,1 inča, koji je lagano zakrenut ka vozaču. Na raspolaganju su i 4 USB porta, bežični punjač za telefon. Audio sistem ima 6 zvučnika, a povezivanje sa Apple CarPlay i Android Auto sistemima je bežično. Duster i pored digitalizacije i povećanog višenamjenskog ekrana i dalje ima klasične komande najčešće korišćenih funkcija. Jedna od zanimljivosti je opcioni paket za spavanje, koji podrazumijeva sklopivi krevet za dvoje i 100, kao i prostor za odlaganje, za koje i Dacia tvrdi da se postavlja za manje od 2 minuta. U novoj Dacia Duster više nema dizel motora, što će vjerovatno razočarati ljubitelje pouzdanog i ekonomičnog 1.5 DCI agregata. Umjesto dizela, Duster dobija TCE 130, odnosno 1.2 litarski turbobenzinac. Trocilindraš radi u Millerovom ciklusu i ima pomoć hibrida. Pogon može biti na prednjim ili na svim točkovima. Dacia poručuje da je za 10% smanjila prosječnu potrošnju u odnosu na pogonske jedinice bez hibridne pomoći. U ponudi ostaje Eco G100, pogonska opcija koja koristi LPG i sa punim tankovima benzina i gasa može da ima autonomiju od čak 1300 km. U pogonu najveća novina svakako je hibridni pogon koji Duster preuzima od modela Jogger, a koji kombinuje jedan 6-litarski benzinac, 2 elektromotora, CVT mjenjač i bateriju od 1,2 kWh. Ova pogonska jedinica isporučuje 140 konjskih snaga uz uštedu u potrošnji u gradskoj vožnji do čak 40%. Početak prodaje nove Dacia Duster najavljen je za prvu polovinu sljedeće godine. Od jula 2024. godine svi novi automobili imaće takozvanu crnu kutiju ili Event Data Recorder.
koja između ostalog bilježi brzinu, korištenje pokazivača smjera i kočenje. Nakon nesreće ti se podaci mogu iskoristiti. Većina ljudi je čula za crne kutije u avionima. Kutije bilježe sve podatke o kretanju aviona, događajima u kokpitu i sl. Nakon nesreće podaci u kutiji se analiziraju kako bi se utvrdio uzrok nesreće. Sada svaki novi automobil dobija takvu kutiju. Ovo je odluka Evropske unije i primjenjivaće se od 7. jula 2024. godine. Kutija kontinuirano bilježi brzinu vozila, vozačevo korištenje pokazivača smjera, reakcije kočenja, put kočenja, kako se aktiviraju vazdušni jastuci i druge uslove koji mogu biti relevantni za određivanje uzroka nesreće. Podaci se neprestano prepisuju novijim. Ako se dogodi nesreća, senzori će to detektovati i najnoviji podaci se automatski čuvaju u kutiji. Cilj takve kutije nije prvenstveno razjasniti pitanje krivice, već pomoći u pronalaženju uzroka teških nesreća. To bi zauzvrat moglo dovesti do izbjegavanja nesreća u budućnosti. Također će moći dokumentovati puno o tome šta se događa sa automobilom u sudaru, što inženjeri mogu iskoristiti kako bi novi automobili bili još sigurniji. Upravo tako se kutija koristi i u avionima. Podatke u crnoj kutiji policija ili osiguravajuće društvo ne mogu jednostavno pročitati. Pravila Evropske unije nalažu da prvo mora postojati sudski nalog za preuzimanje podataka iz kutije. Alfa Romeo u svojoj ponudi ima novu specijalnu seriju pod nazivom Tributo Italiano, koja je predviđena za sve modele u njihovoj paleti. Serija odaje počast italijanskom porijeklu brenda sa vizualnim detaljima, služeći kao nova top ponuda. Tributo Italiano verzije modela Tonale, Giulia i Stelvio ekskluzivno su dostupne u 3 boje: Rosso Alfa, Verde Montreal i Bianco Alfa, koje predstavljaju boje italijanske zastave. Donji komplet u boji karoserije je predstavljen po prvi put u kompaktnom SUV-u Tonale, dodajući sportski stil u kombinaciji sa Dark Miron akcentima. Svaki model dobije jedinstveni set aluminijumskih felgi, 19 inča za Giuliju, 20 inča za Tonale i 21 inč za Stelvio. Dok ostali detalji eksterijera uključuju crni krov, crvene Brembo kočijene čeljesti i poklopce retrovizora sa italijanskom zastavom. U unutrašnjosti su crna kožna sjedišta sa crvenim detaljima na šavovima i perforaciji, kao i specijalnim vezom na naslonima za glavu. Crveni šavovi su i na instrument tabli, centralnoj konzoli i panelima vrata. Tonale Tributo Italiano dodaje i efekat karbonskog stila. Tributo Italiano je pozicioniran na vrhu linije svakog modela, ostavljajući po strani i quadrifoglio modele koji su fokusirani na performanse, tako da je oprema veoma bogata. Standardne karakteristike uključuju dvozonski klima uređaj, grijani volan, alu detalje, ambijentalno osvjetljenje, grijana i ventilisana prednja sjedišta, hands-free električna prtljažna vrata i Harman Kardon audio sistem sa 14 zvučnika. Opcije pogona za Giulio i Stelvio Tributo Italiano uključuju 2-litarski turbobenzinac sa 280 konjskih snaga i 2,2-litarski turbodizel sa 210 konjskih snaga. Oba su spojena sa 8-stepenim automatskim mjenjačem i pogonom na sva 4 točka. Alfa Romeo također nudi opciju slabijeg 2,2-litarskog turbodizela sa 160 konjskih snaga uz pogon na zadnje točkove. Tonale Tributo Italiano je dostupan sa snažnijom verzijom 1,5-litarskog blagog hibridnog benzinca sa 160 konjskih snaga ili Q4 plug-in hibridom sa kombinovanom snagom od 280 konjskih snaga. Toliko od nas u 773. izdanju. Autoshop i sljedeće nedjelje u istom terminu sa brojnim domaćim i međunarodnim aktualnostima. Emisiju možete gledati i na Autoshop YouTube kanalu. Do gledanja!